Vuini February ni somni pathum kumsang ni somni pali zirtop ni ani a in zawain chibaile vekule Myanmar chanchin thar lor khom Ministry of Planning, Finance and Investment NUG chuan lo mansum an tho khom to baka Spring Lottery with the flag of victory lo mandong theizat an tho khom to thuan puang Sagain Regional Ministry of Home Affairs and Immigration NUG chinchia danin junta sipai pakhat silai kengin tholeni khan number 6 Kali District PDF a ain pea lomana sum adong ni inan soi thotani khan Bagu region Ayerwadi region Yangon region le Tanin Tari region atanga Ministry of Home Affairs and Immigration NUG le Township People Administration team te inbiak na annei Tholeni Zingdar Somkhan Ministry of Home Affairs and Immigration NUG Hmiah People's Police Force le Sagain region Makoi region le Tanin Tari region atanga Township Public Security Force te inbiak na annei Naga People's Defense Force chuan junta sipai thone na tlak chiat nan namin tlukla na nei theina turle Federal Democratic Union din ani theinan ma anlana salhia thudon danin Ministry of Defense NUG Chain of Command of number 1 Military Region Hmiah aum to ni nan soi Sagain region ata zi township chuan twal chung PDF te chuan ningani jing khan junta Kantuma Police Station chu anbeya Junta chuan thlo na mangin be pui thlak na an nei ve reng bok in Mabin township ningani khan let's never get back in this revolution ti ming puin sipai dictatorship dodal na kongzo an huai hot Colin township chuan Leithar monastery abot kumsom kwa pariat mi chu pathiani khan Umingo village a in sonline na nun na achan Sagain township chuan Chuibu village atanga Piuso 3 member te chu thole ni jing khan an chua dona mind manga ka anni a anjinga pakha chu thi ni inan soi Pali township pathiani khan Miagu village bula junta sipaile Royal Dragon kolam te inkara indona a oma thudon danin junta sipai somni pani anthia pakhat dang chu nungchungin an manbok Yangon region Kimindin township chuan anti-junta movement na oma sipai dictatorship dodal na poster da in PDF flag antar Suipitha township nilai ni choma da rukle chan bevel khan Wat number 5 number 2 security booth bulak bomapuaka thukan lagnei na tarlan dan chuan watchman pakhat ein hliamani Mandalay region Madayar township thotrani jing khan junta sipai te chuan Zagarbin village bula PDF camp chu anbeya thudon danin PDF member pathum le Naupang pathum telin mi panga anthat ni inan soi Makoi region Tiangduinchi township chuan thole ni tlaida rukvel khan Chinthabaya bin village administrator le atho pui pakhat chu ka hlum anni ya sachu township chuan thole ni tlai khan Gaichu village Piuso 3 camp chu mortar za somnga vel mangin beyani a thudon danin thi le hliamanom bok Mayang township chuan Kani Piuso 3 village atanga police pakhat ral thuam kengin thole ni khan twal chung PDF a ain pe Moon State Yai township chuan thole ni khan mortar le drone mangin junta sipai te be anni a thudon danin junta police pani an thi Myanmar Rama sipai junta in public military service law apom nuwa thalai ten Thailand an panta ani thole ni khan Thailand Rama district Pathuma Ramri kan pemlut mi somsri pangaman anni free CDM group chinchia danin junta public military service law chungchanga hian dakar somli pariat chungin mi sangkha chuangin tranpuina andil to ani Kachin state Mansi township chuan junta sipai te chuan Chaikhan village ni thum chungzet aerial bombing anneya thudon danin khopum pui achia a mi panga in nunna anchan baka mi somthum chuangin hliaman tuar bok junta mangang talbuai hian thlo na mangin civil mi te laka be pui an thlaka phuba anla ani awarap thlakem mi puite ram dangra laka veng him turzokin an mi puite lai nat na tel lovin an thatmia mia ta Arakan army chuan sipai junta in civil mi te chunga indona zual ati toplo chuan ma anla don ti inan vo khan Rakhai state minbia chuan AA chuan junta number 9 regional training school a be pui thak na annei AA chuan ral tan ti chu sipai junta thunun na hnuaya
mun him lo zoka kallovin an thunun na hnuai omte chu an panjok turani ti an soi e chuan min bia a training school atanga junta sipai te chu an ral thuam da na ban san turin a shil falama chuan junta camp pakhat chaw omto a Chin National Defence Force te soidanin an khwa hi an hual to ani Southern San State ta Hupu Township a chuan thole ni jing khan junta army le pawh National Liberation Army te inkara tual chung in dauna a oma thudon danin junta member panga an thia silai pali an manbok yan bia chuan junta sipai te chuan thole ni chonu khan khopui chunga paun zanga zitarit bom an thlaka thukan lak nei na tarlan dan chuan damdoin bazar nuneri le in then khat achia ani thole ni khan current National Union Chairman chuan mipui du thu sam hlen chwa theina turin pol pakhat kai hruaina hnuaya current Armed Force chu pol khatadin turin angen KNU chair chuan junta in tharum tho na manga sipayalak lu lo na turkong omchon chu sipai dictatorship do na konga revolutionary force te ne na tho ho na nei mai ni ti asoi current state ta Kyalin Seichi Township a chuan meiche pakhat chu nilai ni khan junta sipai ten mortar an ka wangin anun na achan thole ni khan Deputy Minister of Foreign Affairs Russia le junta hruai tu min onglai na te chuan remna zonga nuclear mandan turan soi ho thole ni khan junta hruai tu min onglai na le China official HE Mr. Yang Yeubo chuan rampani te in sumdon ton na ti masona na malang na kong sang te an soidun thole ni khan junta propaganda hruai tu zomin tun chuan meichia te chu ton din muna sipai na thoktura ko ani don loti asoi thole ni khan Russia le Myanmar Ministry of Defence te inkara political meeting a om Tholeni Khan Junta Deputy Minister of Agriculture and Irrigation chuan ram chunga factory a bong te siam chua chu twal chunga tanga siam ani chuan ramdang poisa man atlem don ti asoi Junta Ministry of Construction soidan chuan baguluya number 3 Thalinin Bridge kaltlanga lirthei kalte hian fi an peturani Sola junta embassy na Tarlandanin South Korea a Myanmar zirlai ten an poisa chu education agency thren khatkal tanga an transfer wangin bumna an tokani junta director general of the population department chuan October ni khat atangani sompanga thing national population census lak khomani tur thole December tha a report masaberti chu ani tur thua soi junta agricultural ministry chinchia danin state on farm atanga oil khai tharte chu mimal sumdo na huna shal aniyang yangon region lying township a chuan rakhai state a indona thile bo junta sipai chungte chu bain nong interrogation camp a anomto Northern Alliance in sumdo na mun poimo tak athunun to wangin junta hruai tu chuan China hena tranpuina adi leta border stability soidun turin Indian general le suinte anin mo Indian border bula indona ommek wanga Myanmar mi te India a anon tan sup noin Lieutenant General Harjit Singh Sahi Indian Armed Forces Commanding 3 Corps General Officer Chuan Laini Khan Deputy Junta Chief Suin Nipidoa Avamua anin muna hian Major General Thanhitke Atelve a ani hi Myanmar Military Northwestern Command Chief ani a ani hi Myanmar India Border Military le Security lam ho to ani San chimlama junta le ethnic pa ute anin daw nilai ni khan San state chimlama Hupung township pa National Liberation Army PNLA le junta tele antho pui pa militia te anin daw junta force ten PNLA anwati buai masa a junta mi pali anthia PNLA te chuan ral thuam le silai mu le lir theite an man sak nual bok Naupang meichia le upati tiamin mi somthum pakwa vel chu niriat kalta chung khan junta force ten an that to ti resistance group ten nimin khan an soi an thi chan tamjok chu bom ani a kaphlum anombok heng thil hi February ni sompali le ni somni pakhat khan bagu mandalay le sagain le mun le sana te thlengani nilai ni khan sagaina kali khwa a regime le anti regime force te anin dawa regime ten committee an man nualani an mi man zinga pathum thatin adang te chu hliam na tak tuarin an kalsan
thocha ni khan Mandalaya sakarpin khwa a junta force te chuan People's Defence Force member pathum manin anthata mi panga member ni lo pui soilo anthat bok antha te zinga hian te rol kum som pali le som panga mi te antel bok mi paruk dang upa pathum kumsum ruk panhi mi panhi le kumsum sari panga mi pakhat Naupang kumthumi le thanga mi pai mek rai puarte chu February ni som panga le ni som parukhan sagaina Suibu town sepa mi in si khwa regime force le piusor chi militia member ten anthat anwai hian anlo bula anom line anthatani ti Suibu township defense force mi pakhatina soi nilai ni khan junta helicopter gunship chuan puak thei 81mm le machine gun mangin bagua yadasi townsipa sitong luibula khopathum abom hemi wang hian mi pali no pangkumriat mi le kumso mi tiamin anthia mi panga anin hliam bokti yadasi township PDF dongmin tharan asoi nilai ni khan sagaina kali khwa ano pang pakhat chu machine gana ka hlumni in a thian pa po achaldara ka ani ethnic revolutionary group upaber current national union chuan bagua chauchi township le moon state ya township ate junta in airstrike le drone strike anei ringa mi palin nunna chanin mi tamtak anin hliamani anti thochani khan regime force le paun militia member ten mortar le drone mangin san chimlama si singkhwa an beya mi pasari anthi inrini khan si sing township regime force le pro junta paun militia ten bom somli an thak wangin mi pahni tharuka upa naute nen anthia mi pasari anin hliam nilai ni khan bagua yadasi township khopathuma junta airstrike wangin mi pali anthia bom hian in tamtak ati chethela PNLA base omna anilo chungin regime chuan a bezel thoni ti ethnic army ten an soi February ni som pali khan junta aircraft chuan si sing township khotereute voinga aboma mi pani thi in pariat anin hliam February ni khat kumsang ni somni pakhata changkhan assistant association for political prisoners in alo chutangin tuni laini thlengkhan regime chuan mi sangli zanga somruk pakwa an that to ani Burma sipai tlom zel mangang hian chunglama tangin civil mi te chunga be puyan thak ani New York US authority te chuan ni laini khan Japanese yakuza member pakhat Myanmar atanga nuclear siamna manrua thal tumtu angarin hel chuan man nuclear siamna manrua le narcotics la tak te Burma atanga leya pol sang tin na thal thina siatan ni in Assistant Attorney General Matthew Olsen Justice Department National Security Division chuanati hengan thilti rukte hi hlotling viauta se chuan US National Security le International Stability ader thong doi don ti nani prosecutor te soidanin ebi sowa chuan Myanmar atangin uranium le plutonium omnaral thorme drugsela ina shalani undercover agent ten sting operation an nechumin Thai authorities ten US investigator te puin thilphut eng hi anman na pa chuan ialokek ti ina soi US lab te chuan an plutonium mu te chu atam thamzo ka an nei chuan nuclear ral thuam siam na man theini ti in Justice Department ten an soi ebi sowa noi thok pakhat soidanin kg sang ni thoriam zani somthum panile uranium keziza ankol ani ebi sowa tumdan chuan Myanmar ethnic insurgent group pakhat ayo in nuclear ral thuam siam na shal donani ebi sowa chu missile siam tumwangin kumsomni pangatang tura chungthurelani a nuclear siam na tur ashal chon wangin kumsomni dangbel le ani prosecutor ten ebi sowa chu yakuza crime syndicate hotupa inwong feltak ral thuam tol ro Japanese miswal bonti inan soi train conscription law chungchang ingtin nge ansoi antlom chhozela wangin military regime chuan karma sa khan conscription law apasa hedan hian mipa kumsom paria ta changa kumsom thum panga inkar le meichia kumsom paria ta changa kumsom thum pasari te kumnga chung sipaya in peturina kawa mithiam te ro chu mipa a kumsomli panga le meichia kumsom thum panga thleng an ko theani junta chuan sipai retire to tele pro military militia te akole tle ani irawadi chuan junta conscription law chungchanga revolutionary group representative tele dan shemi te abia a khun bedo karani nationalities defense force president
thunei tu te chuan dan an siam thar anga mipuiten an lo pompui zel turem ni dan chu za ani chawin ti luina ni lawang mipuiten regime sarkar an pom lo wangin he dan hi ti luina mai ani a military ho hian sipai an mu bel po karing lem lo an dan hi engma lo mai ani he an dan pas nu hian sipai luitele athar ti inkara buaina achuak anga ti luina lak anni miau don wangin melma te an be thadu don lawa ram ven him chu hlatak ani Padu Sotoni current National Union spokesman Soidanin junta boss min onglai na chuan danin akentel tur buaina te chu amuthiam vika masia armed force te allow si a dutlan tur danga nei si lawani conscription chu ramdangin min be hunata ni a hedan ken ko tur hian thune na re reng an nei lo rampum mi puiten hedan hi kan do turani ati salai hitet ni Chin National Front spokesman Soidan chuan hedan hian regime nep zia tilanga junta in piu so tre militia le armed civil servant te kowa mase an chaklo chhozel tho si ani kumsang ni pariata military draft no constitution an bo chia a emergency la omze bovin apot seya dan kal zong hirin ache ani andu lo chung mi an ko chuan mi te chuan revolutionary groups an zom che uzok don ani u Chozo National Unity Government spokesman Soidan chuan regime hi terrorist organization anni wangin dan siam then ni lo rampuma juntain thunei na an chan zela an tan kong om to lo he dan noya mi an lak te chuan thi na chau an maba kani regime chuan mi poite chu vona nen an la lui dona an tora chu an la sing nge yang Dr. Miss Winbert Hawaii Asia Pacific Center Burmese professor le US Army Lieutenant Colonel Huyani a US government engemo eng organization ma atho puilo ti lui na veka thune na lale chen ni wangin mi puite support an nei lo general te andu angangin an che a dan tia ko then ni lawa mingdang pezok mai te Chi Min political activist lawyer Soidan chuan min online nan hedan ken ko theina thune na nei lo kumsa ka zakwa somnga pakwa khan rengun tiam lovin helpol ten rampum an la a mase prime minister unu chuan mi ti lui ve ngai lo dictator hlui than sui po hetiang in a chingai lo tuna junta boss nep zia tilang tu me ani general ti hian mi puite chu thimai turin an mamoni ramta ni lovin army captain hlui Lin hitet ongan nationwide civil disobedience movement azom hedan hi mi puite tan vekani a junta chuan an chaklo zia tizia turin mi puite amanga thi na tamhliang anti regime revolutionary groups te tha tur mai tan ba ko na pe chuak si lo junta chu an duangin anum thelom mi ti tor na le shom na chuan junta te alapot phoi nge yang an mi ko te chu training pe in matonga ter ngalan tumani chungan mi ko te chuan du thlan na an nei ve military join emo an ma ni do tu polzom tun thatir khan military chuan conscription law apasa chaklo na salhema se Myanmar military junta hi anla hlom hle thoni ti in UN Tom Andrewson asoi junta in thalai te sipaya la lui zelin khotam tak ama aina saina be zelani Andrew chuan conscription law mangin junta ten inti chak antum thua soya ton na hian thalai tam tak te chu mana sipaya tan tirani anti thalai te chuan sipaya tran lawin pembawan tum zele US Congressman Louis Andrew hi Myanmar Human Rights Special Reporter ni mek ani special reporter te hi UN Human Rights Council noya ummani se anzalena United Nations tan thuan ziak Andrew chuan junta ten ral thuam an nei bil zel lo nan UN Security Council chu mala turinati tun huna tak hian international community te chuan Myanmar mi puite chan himnan kan the ang kan ti ve ang ati Karini Streta Loiko Khwa Wata Military Council in Fairbom and Mangti Karini National Defense Force KNDF chuan an soi February ni somni pakhat Jing Khan Military Council chuan ron le Fairbom mangin intam takan buma Saitong Mingalar Puzar chana inte akang na sabika nimina chuan nongya rakanga nilai ni kharap thlak jok military council hian loiko khwa hi chanom lawati chata tu mek ti in loiko khomi pakhat chuan a soi military council chuan khwa chwa san turina ti venge ya KNDF chuan khomi te ho to lo turinan nge na an himna chau ngai to turin nan ti Karini army hi November ni som pakhatadin ani a loiko khopuya military council sipai zani ai tam an thito
loiko khopui military council base force te chu headquarters venti ran ni military sipai te chuan van lama tangzelin an beya achan chu leilama chuan chet ngai nan she to lawani junta in sipai somthum le lirthei som pani dawiya anchan dawi township tanin taria current national liberation army le people's defense force tendinga chungin junta sipai somthum thatin an lirthei som pani anti chiat sak resistance force te hian february ni som pasari tanga ni somni pakhat khan dawi hitet khi konga military convoy anbeya convoy a hian lirthei som pasari le junta sipai zathum te an ani khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale thei te chuni e